ওদালগুৰি জিলাৰ খৰাবাৰী কোচ ৰাজবংশী সমাজৰ উদ্যোগৰ আৰু আগ্ৰাসু আৰু কোচ ৰাজবংশী সন্মিলনৰ সহযোগত নখোৱাৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি য'ত কোচ ৰাজবংশী জনগোষ্ঠী বিভিন্ন ধৰণৰ খাদ্য সম্ভাৰ প্ৰস্তুত কৰাৰ লগতে কোচ ৰাজবংশীসকলে অতিষ্ঠ ঈশ্বৰ বুঢ়া গোহাঁই পূজা কৰাৰ লগতে কলা কৃষ্টি প্ৰদৰ্শনেৰে উখল মাখল পৰিৱেশৰ মাজত দিনজোৰা কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে। ওদালগুৰি জিলাৰ খৰাবাৰী কোচ ৰাজবংশী সমাজৰ উদ্যোগত নখোৱাৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি য'ত কোচ ৰাজবংশী জনগোষ্ঠীৰ বিভিন্ন ধৰণৰ খাদ্য সম্ভাৰৰ লগতে কোচ ৰাজবংশী লোকনৃত্য প্ৰদৰ্শনেৰে আনন্দত মতলীয়া খৰাবাৰী কোচ ৰাজবংশীসকল খৰাবাৰীৰ পৰা দৃষ্টি লাইভ আশা। ना जेथने दंगा नाने बगिनान को आंगा होने ना बुझी सुजी हाय ना जान आंगा अजान दी दी आप कहाँ से आए और क्या मकसद है आपका आसाम में आने का? मैं वेस्ट बंगाल से आया हूँ। मेरा मकसद है जो नॉर्थ ईस्ट को जानने के लिए मैंने आया हूँ। एक टूर सील टूर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो एक टूर हर साल करते हैं कि नॉर्थ ईस्ट को जानो और नॉर्थ ईस्ट में भी जो है उसको भी पूरे भारत में लेके जाते हैं। भारत के अलग अलग जो स्टेट है वहाँ पे लेके जाते हैं तो सभी का जो कल्चर है सभी स्टेट के इसको जान लो, क्योंकि हम सब पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई करने के लिए हर स्टेट का जो अलग अलग चीज़ है उसको जानना ज़रूरत है। तो इसीलिए हम भी नॉर्थ ईस्ट को जानने के लिए आए, आसाम को। आप आज क्या देखा आसाम में आके, आपको स्पेशल उदालगुरी डिस्ट्रिक्ट में आके? आप उदालगुरी डिस्ट्रिक्ट में आके सबसे पहले मैं कल आया हूँ उदालगुरी डिस्ट्रिक्ट में, तो आके और जो बोडो जो उपजाति है उस जाति का जो पवित्र मंदिर गए थे मैंने, और जो रामेश्वर जो टेम्पल है उसको भी देखा, दर्शन हुआ। और आज मैं जो कोच राजवंशी का जो ट्रेडिशनल जो डांस है, प्रोग्राम है, पूजा है, ये सब मैंने देखा, दर्शन किया। आपने पूजा में क्या क्या देखा? पूजा में मैंने देखा कि यहाँ पे जो जंगल है वो जंगल का पूजा करते हैं, मतलब जो नेचर का पूजा करते हैं। उस नेचर में ही ये जो राजवंशी है वो लोग नेचर में ही विष्णु और महेश्वर ब्रह्मा सभी को मानते हैं। और जो प्रसाद का चीज़ भी कुछ अलग अलग है। तो प्रसाद में आपको क्या क्या खाने को मिला? मेरे को मिला जो एक पीठा होता है, जो चावल का जो चावल गुरा करके और जो मछली से जो बनाया है आग में, और राइस बियर। हाँ, और जो राइस बियर आपको कैसा लगा कोच राजवंशी आसाम का जो कल्चर है वो देख के? बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये राजवंशी अभी भी उसका कल्चर को टिकाए रखा है।
हाँ बचा के रखा है। और जो एक साथ मिलके जो प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा। तो आप क्या कहना चाहते हो अपने स्टेट वालों को? मेरा स्टेट वालों को मैं यही बताना चाहता हूँ कि बंगाल में जो चीज़ है वो अलग तरीके से, असम में जो चीज़ है वो भी अलग तरीके से, लेकिन फिर भी इसका दिल एक है। हमारा लिए जो उनके पास जो हमारे लिए जो दिल है, जो प्यार मुझे मिला है, तो मैं बहुत खुश हूँ। ये लाइक जो स्टेट में सभी लोग सोचते हैं कि अतिथि देवो भव, तो अतिथि को एक सम्मान के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा। ছাত্ৰ সন্থা আৰু সন্মিলনৰ সহযোগত খৈৰাবাৰী আঞ্চলিকৰ অন্তৰ্গত ওদালগুৰি ডিষ্ট্ৰিক্টৰ সহযোগত আমি এই আঘোণী যি আমাৰ ধান মাৰা কাটা শেষৰ দিকে আহিছে, আমি সেই নোৱান খাৱাৰ উপলক্ষে আমি এই খৈৰাবাৰী আঞ্চলিকত সমূহ জ্ঞাতি ভাই আৰু ৰাইজে আমি উপস্থিত হৈ সকলোৱে এসাঁজ নোৱা খা হিচাপত আমি ফূৰ্তি কৰিবৰ কাৰণে ইয়াত ওলাইছোঁ। আপোনালোকৰ খাদ্যত কি আছে আজি? আমাৰ খাদ্যত গাহৰি পেডি মৰাপাতৰ লগত বনাইছে, আৰু আমাৰ কলপচলাৰ লগত গাহৰি মাংস বনাইছে, আৰু মাছৰ লগত পিঠা বনাইছে, আৰু আমাৰ যিটো পিঠাগুড়ি বনাইছে, আৰু আমাৰ যিটো লাও পানী বনাইছে। এই লাও পানীৰ লগত আমাৰ যিটো চাটনি, সেইটো আমাৰ সান্দাগুড়া বুলি কয়, সেই সান্দাগুড়া বনাইছে, আৰু বিভিন্ন কিছুমান আয়োজন কৰিছে। যিখিনি আমাৰ ট্ৰাইবেল হিচাপে আমি খাদ্য খাওঁ সেইখিনি আমাৰ বনাইছে। যিটো শামুক সেইটো বুটলি আনি মাটি দালিৰ লগত বনাইছে, আৰু আমাৰ বহু কিছু খাদ্য বনাইছে। আমাৰ পাকশালীত ইতিমধ্যে তৈয়াৰ হৈছে, সেইখিনি আমি নিশ্চয় সকলোৱে মিলিজুলি আমি ইয়াত খাদ্য খাম বুলি আশা কৰিছোঁ, আৰু সকলোৱে মিলিজুলি আমি ফূৰ্তি কৰিবৰ কাৰণে আয়োজনটো কৰা হৈছে। আজি আমাৰ ওদালগুৰি ডিষ্ট্ৰিক্টত মাননীয় শ্যামল চৰকাৰদেৱ আহিছে। সেই উপলক্ষে আজি খৈৰাবাৰী অন্তৰ্গত আঞ্চলিকত কোচ ৰাজবংশী ছাত্ৰ সন্থাৰ সহযোগত আৰু কোচ ৰাজবংশী সন্মিলনীৰ সহযোগত আজি এটা নতুন পূজা ইয়াতে কৰা হ'ল, যি নেকি আমাৰ এইটো এটা কালচাৰেল হিচাপে ধৰিব পাৰি। এইটো নতুন ধান কটা যিটো নতুন খোৱা, সেই হিচাপে মোক মাতিছে, আৰু সেইটোত আমি বহুতো দেখাব পাইছোঁ। আমাৰ ইতিমধ্যে বুঢ়া বুঢ়ী পূজাও চলিছে, যাক নেকি কয় ব্ৰহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বৰ। আমি যিটো নেকি আমাৰ কোচ ৰাজবংশীৰ পৰম্পৰা হিচাপে আমাৰ পূজাটো হৈছে, তাক আমি বহুত খৈৰাবাৰী আঞ্চলিকৰ আমাৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ পৰা বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু লগতে যাতে এই আমাৰ কোচ ৰাজবংশীৰ যিটো কলা কৃষ্টি, যিকেইটা আমাৰ মানে পুৰণা ভাষা যাতে সম্পূৰ্ণৰূপে ধৰি ৰাখিব পাৰে, তাৰ কাৰণে মই আমাৰ খৈৰাবাৰী আঞ্চলিক তথা এই সমগ্ৰ অসমৰ কোচ ৰাজবংশীসকলক মোৰ ফালৰ পৰা আহ্বান জনাইছোঁ।